nare yegi gochura an dorla gi ngoto chi intene presentation gochuna ha ya ta kama sun sabshi sa da mi chuk chirsha tani kali gochu shawra ya da chuk chirsha okay ta kama nga sims sama lo nga ru dile shuwa da chapchik tanda nga di lerim zojong chingi member samchu yi chuden le gongi sungde gi tanda leshi gi dedu doksha digi yu en tari tanda nga zu tatsawe namba tu sama kendo yu ba leshi gi tanda nga zu tanda di chuden le gongi sungde gi leshi wo la dine chilu da pilu suwari de member namla lo ngi gi me gyungudre chiya di cha digi yore di imba ne khazan tanda chinda nibi gi na la nga zu anda choden thangbo snere nima thangbo de nga zu doksine jushi shi tola ne dinima chilu member ne doksine sungshe nang tobare ta tarindi ta nima niba de cha digi yore chinda sumbe nangi di zawe tanda khaza chize dila doksine nisa somla kodi tanda le rim dembeb shi sungchina chinda sumbe che nisa somre ta ine sumbe nisa somde minzigang unyebe zego kedu gene nga zu anda sojawa na lo la tanda minzigang ki member mga di cha di du gane ya shungde ki zego da tende da je tanda sane la doksine tela yi du gane nga zu nima jik ma gyangwe to ne da tari nga zu doksine kodi shu yu 아니 단다 이 되는 민 직로인 자외다 가지고 되라 민디 세시기 들어 이게 수수기 단다 되는 많이 민로와다 아니 수수 디 직송으로 나라 프레젠 직나로 나 먼저 yan디 목소기 단다 등조인들 간 아이덴티티 다 찾아주고도 딘들 이 되는 교부 직로기 멤버 가wan 치밀라 member string dine ro dina la ming se gi me do shi ngaz ming se na da ha bo sar dine member ha kwa domala member chimi dongala member ngawang kunkin member dawat sring la dura member tinlela 나요. member dawat sring la no member tinlela member pinzo chutub la pinzo chutub member doji sedela 나요. member doji sedela member wangel dorji 나요. wangel dorji okay dine member telsar ishi chiring la do samso 나요. lo 나요. ishi chiring la member tenchu rapchol la dina si mi dora member mingma la 나요. member dorji la dorji chiring ro 나요. plus member tinsi yunten la member karsuki member tinsi seldren member yangdun
member tinji cheten la dura dine member pema namdul Layu. pema namdul chutin namgel join na sa member sambe chiring Layu. la sambe chiring Layu. do member tinji chomola tu Layu. la tu pema techen la tu ra ani yangchen dronga la tu pema yangchen dronga la dine namgel la mo la tu tashi drama la du tashi drama la pije samare thanda le mi do dine member lekshe chuzo la thanda mi do member tinji rapkel aso ta thanda ngzu dine pa churto yoba de chen dine nga ta gi dai si ro gang la choja thrin su yume de aso an thanda di to se tharingi thanda ngzu jushi de tanda kazan motuine chebaina chodenga ba dichadi do chodenga ba de la introduction to genetics lani di gi thola ni chilu member tanda tele mengang gi dr tinji chunde la do shin phe yue dr chunde la chawe tanda thuje de guda chega ne chu da kama shipju shenga yore de ne guda chega ne chu da kama chonga ba do la ni tene ma presentation data be sushi tamshi naya che en tine nga chu chu chega sikiya thiwatine jushi de de thiwatine yobaina nga zu doksin na yi ani zawe tanda sama kendo yoban shin tanda dela jidan sama lo mute na sharwa yan tiwa tinde yoba ina nga zu de tanda de message sulla tanda chen ko sa chira o dina la dosin na ne ti do yan do cha kya na ne ti do o dosin ni chazan lo mute na la do sharo na e tiwa yoba ina nga zu dosin do kare on na na ti do ra no so ani dida daje da ro chunde la la tang chu kama chu da chi di chi do ro chunde la la da chu shi di da debe ki sung she de ne ma po chu na ro na ani thoma ro la gi ngotu tu tu shi na ro na shwe yi an di ne ga sung she do sma ko chu na ro na tu che ro la Los Angeles 토지나 아마 저기 땐지 춘데 안다 텔레메가 내가 치다 지신데 아니 나라 근데 주어보도 아버 디스위체 근데 쭉쭉 중비 디스위 셀렉이체 아니 파 제네 암지사디 메가디 아이젠시 신단이 치데 단다 텔레메가 암지기가 비 지신바이 나랑기 모두 도디 대감 시기에 아니 근데 또 다른 거는 저기 주도체 고시 주시디 가르치는 제네틱스도 또 제네틱스디 고마주 고는 담는 진 하나 가르치 이미지 알아서 역시 붙이고 오라 또 진디 가르치려나 또디 진은 또진 빼먹어 오라 진디 정말 또 알아서 크로모좀 chromosome 23 pairs re cell samanawla 23 pairs re ani dinanone thamaran ji autosome lawche ani dene thama gene chromosome ni jewa odi sex chromosome lawle dini phumula imbana xx che ani phula imbana xy ro ta chromosome no di khari se shabare na dna di se shabara gene na di samba DNA की segment की रो तो DNA segment दी खजूल ना protein चिक स्विंगी की DNA देना gene specific protein चिक स्विंगी की gene DNA देना हमारे तो gene वैसे रो तो gene दी की protein जो खरी पे तो खरी चिगो रे ले देता दी हमारे तो की genetic information ले रो तो ना जैसे ना हमारे तो की फमा द पुगु तोंबा जो ये तो दा नगु सुता दा the mix of the way and some the pamma pool a condensed level lana the DNA ki guchi level ra DNA ki thama di kharcha lana so di kharlana ma protein share ra ena ja jina ngara ju ki subu nang la hemoglobin so ko na hemoglobin di share je dong ngara ju ki specific gene ji ra odina thama DNA ra the DNA di ki any protein ji synthesize che je ma share je an thama de la hemoglobin cha go ra तो उस दो दूसरे जगह जुकी मिगु मा दी दूसरे जगह जुकी मा DNA दी पास सेगा
아니 먼저 한다 때 토베디 오두스도 차들라 디디 말아주기 디레 말아주기 가지는 마치는 그 DNA 토마디 프로틴 체로 더 말아주기 셀 찍네 니 체조라 모두 레플리케이션 레로 그 replication 시비스 방가란도 소부터 차가나 가란도 시비는 DNA로 DNA में DNA चाहिए replication लेकिन क्या जो सीरियल है DNA में DNA सुरांच चाहिए replication चाहिए DNA में मां RNA चाहिए transcription चाहिए and RNA में थमादी मां protein चाहिए translation होगा तो दिन वाला जो gist है तो करीन चंगाई में कुछ जो तो D तो मानो जो यहाँ दिखागो DNA खरीदे RNA खरीदे लाइक D तो दिखागो चुरा 얘한테 이제 디레 말은 좀 nucleic acid도 nucleic acid 말은 좀 파마네 부라 information genetic information pass 해줘라 어디다 nucleic acid DNA the RNA 의 nucleic acid 제 이는 나올로 마타와드나 디 खरी기 수셔버리는 nucleotide 망부치 냠도 dom제 도시 망부치님도 dom제 아니 nucleic acid이라 the nucleotide 코라 나올래야 차세스도 당부디 나이트로젠 base 찍지 아니 슈거 링 찍지 아니 포스페트 그룹 찍 모두 이제 숨지 dom제 아니 nucleotide 차대도 다 슈거 ring 디 말하는 저기 5 carbon sugar 지역에 아니 DNA 다 RNA 버루레 켜봐 가지고라나 말하는 저기 second carbon ring 죠 second carbon 죠 어디가래 계시 OH 그룹은 라이보스 제 아니 계시 하이드로젠 주부는 디옥시라이보스 죠 다 말하는 저 DNA는 말하는 저기 슈거 요슈버디 디옥시라이보스 아니 RNA 요슈버디 라이보스죠 다 나이트로젠 베이스 딜라나 나이트로젠 베이스 라야 예번이도 purine the pyrimidine nache purine na ni adenine the guanine che pyrimidine na cytosine uracil thymine nache condition ngaranji gi DNA na lo yobadi adenine guanine che cytosine che ani thymine re RNA na lo ya thymine di me wache uracil dwa bodu sresha that's all the DNA the RNA gi ni par kyawa dikhade chalana amodi sugar ring la second carbon la OH group चे आणि deoxyribose ला हाइड्रोजन ची कुछ योगदी मोदी के बचिक चे निबदी नाइट्रोजन बेस म्हणत की DNA नाल थायमिन ने बचे RNA नाल uracil योग मोदी के बचे तमारन की DNA द RNA द खंडे छावरलन न्यूक्लियोटाइड मंगुची न्यम द दोमचे DNA द RNA छारो दीदी म्हणत की बेसी बना लोटान दी माना जो चिता ने DNA द RNA की लोटान दिखल ना फिफ्थ कार्बन ने थर्ड कार्बन मा दूस फिफ्थ टू थर्ड लोयर वो दी लोयर खल ना माना जो नाइट्रोजन बेस करी में वो दी लोगो हो रे पेनिट्रेशन TC दूस लोयर इन बचे CT लन दूस या लोयर मार्शल वा फिफ्थ कार्बन ने जन थर्ड कार्बन दूस मा लोगो दो वो दूस लोयर चेवा अनि तो दी माना जो की तो न्यूक्लियोटाइड मंगुश तुमचे DNA द विचारवा वो दी फाजु तुमने बिसुतुला ना फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लेजिस्तु तो दी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दी खरी की परुला रेशन ना थर्ड कार्बन दा कोना जुगी थर्ड कार्बन दा फिफ्थ कार्बन की तेला थर्ड कार्बन दा फिफ्थ कार्बन की परुला बॉन्ड चितवा हो तेला फोस्फोडाइएस्टर वो दी परुला चाशिम बदिशा की DNA की चिताने को डबल स्ट्रैंडेड चे तेला थकपनी यो बचे देशेशन दिना तेला थकपनी यो बचे रो RNA की चिताने को की सिंगल स्ट्रैंडेड रो DNA की चिताने को प्रोकार्योट्स ला दी चे इन बचे अनि यूकार्योटिक ला दी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चे प्रोकार्योट ला दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम तो कोना जो न्यूक्लियस ला मिक्स है की पैकिंग में क्यों देंटुला वो देंटुला प्रोकार्योट्स लेवा हमारा जो की DNA ना वाला प्रॉपर्टीज का शिष्टु वो दिखर केचु का शिष्ट लव नरवा DNA तो हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड लेसन तो नी यो क्यों दी नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन लगी तो मकाला ना किसी D5
5 prime to 3 prime in by na the lotang the 5 prime to those 5 ne third carbon the those ma do you know shemba the fifth carbon the ma wala che third carbon count the lotang opposite 5 to 3 logo ra the ma 5 to 3 those count ma in by na the 5 to 3 carbon the one count the direction opposite che ta ani shamba the complementary la disem khale tu la na complementary la disem khale tu na na tu ki purine base chik da purine base thangi adenine the guanine chik da pyrimidine base chik nyam du jalgi tu ta pen a ta t nyam du jalgi re ro ani g ta c nyam du jalgi ro budu chale de complementary le to ta a ta t ki paru la khala ti tension ni to me chu de bond ji ko ro jangi ki bond ji tension ni ki paru la hydrogen bond ni yo che ani g ta c ki paru la hydrogen bond sum tu example ni ki pe shabe na kesi ngana ji ki dna ji na la a di 25 getting issue chama yo is la ba na ni chi ti ga jo bola na ta khorani complementary ro a ga jo ba ne ti di da na shi yo ro odi ke ti ke 25% cha ho de odi de sha ta denaturation the renaturation of dna ka ji odi khale na ne denaturation na samba ngara ji ki the base ni ki porphyrin the pyrimidine ki parula the hydrogen bond ji ki dam de ra odi ma cha ba na cha ya de khande cha yi na kisi ngara ji ki thwe shu ste ba je chemical de fusion ta ji ma cha ba na odi la denaturation che ra denaturation na ji kisi ngara ji thwe ta chemical de ju ta message la sha ba na yang khorang ni rang ja us cha du do odi la renaturation de du ता ngaranzu ki duzu DNA mangu shuu re rwa ngaranzu ki cell chunju odi nucleus nanglo la pa packing chiche gogo rwa odi khandas chigi re dus labai edges tiba na ta di ngaranzu ki DNA di double stranded di jidane DNA di negative kora negative charge risha di khaji nana tengi ngaranzu ki phosphate groups dwa phosphate groups dwa odi kengi kora the negative charge chawache ani tela ngana to mixe protein histone nache histone protein body histone octamer nache protein gas wa tela rumu tela thungu yule tela histone octamer nache H2A H2B H3H4 the dente copy korai rele dwa this she the double chaita ke dwa ke di histone protein ko positive charge dwa the DNA digi yin la ma dus tumche nucleosome de che to nucleosome di ya khorazu paru ya khorazu na kyula H1 histone ne di gi yang ti pa pnyam du dusha je ya khorazu packing chikcha dene scaffolding protein la je ya di ge maranzu nucleosome pack cha yo concept go ni fold che je ya packing che khali dende protein mangbo je veje ta je di maranzu gi DNA di pa ma shu chi ke condense cha du do and the chromosome dos cinema that contains such a DNA the contains such a chromosome sushika ta dela dos to maranzu gi DNA part khashe DNA chromosome part khashe euchromatin che heterochromatin ta euchromatin no khandish le tu labana DNA express che pa chwa express chi yo ta denso part chwa and the DNA current double stranded piche nucleosome che yubashtwa and the nucleosome pack chibashtwa what into the euchromatin into kesi the DNA into turn the to chilo la turn the some express chitu the huge contains such a fold huge have an express chimatuma benzula heterochromatin do tangana to the genetic material jo DNA the mangana to kachiko go kama ne pugula ma pass kan go gore yamena ngaran tu gi ta kesi cell chik ne ni syo ko thu ye na yan DNA di cha chika ma replicate chi go ra
Hello. Yes. So the gene DNA the ma cell shimbajila ke chachigan go the cell cycle la ya the phase and stages to G shibwa G1 che S phase che ani G2 ani mitosis phase la the G1 phase ne S phase la khaji tama cell to dogo gore the children stimulus jo la ne khala the S phase la DNA the replication the G2 reaction change to the DNA sawa sui la chi bya kuntu di mana to cell di la chi bya the signal rush korwa with the factors move the growth factor to the growth factor to insulin like growth hormone to what indicate stimulate to G1 ne S phase the Q la chira the DNA the replication the S phase na go to h and G1 the G2 the dinner cell the preparatory phase to the cell chi ne ni cha chi to and M phase na ngana to bita and the chromosome 23 pairs juro the double check juro with the khaga che odi la odi the M phase na the khaga che de juro odi the cell cycle ki thungdung chi sha ta ngana to ki thangit shubonation DNA che la replication la bolwa RNA ne DNA ne RNA che la transcription la the DNA charge be ngana to the enzyme chu do odela DNA polymerase le do the DNA polymerase che ani DNA ne RNA so the RNA so the enzyme chu do odela RNA polymerase the dingi bharto la khewa khardula na tawni ne DNA polymerase na la the korang ki replication go chu che to RNA primer la chu do RNA primer dikhala na the base sequence thank DNA tundish kudu tambo gozu echidu di replication gozu echidu tundish kudu ne RNA primer nanglo la denja gumidu sequence tambo ne wada tundu denja gumidu ba ani corona ya di gozu echidu promoter sequence la ja maranju di gene khandi transcribe chigo ne wadi duna promoter sequence chi godu dene the replication transcription to do some tiki maranju di lotan juro ya thanking me the DNA the lotan content so 5 prime to 3 prime to in these sudu about the kuratu kita enzyme the lotan juro what 3 prime to 5 prime che ne ngaranju ki the DNA saba suba da RNA saba suba juro odi ki direction the correlation 3 prime to 5 prime to 3 prime anja desha DNA polymerase na kyuji chi kharesha na corona bit kola bidu mana ju proof feed lega ta kesi mana ju phage la replication chi di sabana ta mana ju di ta a chi sabana g le bana g di le be gi thunda la ta gene khala na ta chungai ni ga re ta tinsu gene li mutation la chira chimba di ji tebe kengi yan na za mana ju ne za tebe nyinga ne za chungai ni ga re mixe gi ngana ju kesi di kala wala ngana ju sperm da ovary dose na chung bai na ro wo ti ya khare pu ti ma pu la twa ni ga ra ta wo ti ma yu che de khare na ya exonuclease activity la je no du shok ti me ba swe ka ji koran ki ma tu she ga wo ti keju shtu RNA polymerase na mixe de ki ni ro ta ngana ju thangbo kudu DNA replication di ji finish la bai na ro ta ngana ju DNA di double stranded che ani dene ta dikhache go ga ko di ngana ju nucleotide ni di por ni hydrogen bond ro odi macha go ro odi cha di cho di thangbo di helicase la enzyme di macha che
마차야체 데네 마란츠기 탱기니 라보네이션 DNA polymerase la sequence number 20 고거래 sequence number 20 디수 있어고는 RNA primase 라 제로 어디기 RNA primase T 로 코로나 RNA primase T 로 RNA primase T 라 아니코 디 DNA polymerase 디 저체 아니코 replication 고지로 ता 마란츠기 DNA 디 double helix 디로 double stranded to be somba the chick the in direction opposite ro the chick the 3 prime equal the 3 prime equal the RNA primer dene magic kozu gi DNA so kozu ro the di koi kachi gi che dene ko the DNA polymerase ma du su chi ra de la leading strand che the shemba de la 5 prime che 5 prime yuba che ani wa de la 3 prime yuba che dene helicase ki kachi yuba na ta kar la na kola khatu ne ro the suicide direction dikhare 3 prime to 5 prime sura ko 3 prime to 5 prime sudi samba RNA primer ta dela ngana ju gi ta helic di RNA primer ji jarda dene ya suje ta dela RNA primer sawata ro odi ko gi fragment chunchu to ni sudwa strand shimba dela odi gi dela lagging strand che ani fragment chunchu chage de kare o focus agi fragments le do ta di jela khaji plana ani ngana di DNA ligase la di phachu tu jarki do ta dene ngana ju enzyme chi khri khechim bu re shila na topoisomerase la shtu topoisomerase la di khaji na pinna jeshna ta di ngana ju double helix di DNA di ba na chudi the da ta topoisomerase ki di chi ra khaji chi chena hamadela dela coil shukchum bu shu chaswa ta coil shukchum bu shu di ma khaji ni su re shila na topoisomerase shwa topoisomerase ta ngaran chu ki DNA strand sawa chage juro wodi khaddi ne ge ngaran chu ni strand chikta che phagi copy chi tagyo juro wodi ta direction opposite che ni khaddi ne complementary level samba during the pyramid A in a T che G in a C du che che du ne telomere le stu telomere le bichma khara wona ngaran chu the replication ki ta ngajo DNA synthesize chi che tama de la nganazi repetitive sequence pena a yamena g so siche repetitive sequence chiga di ngazu ki khati ne replication di complete chi ga complete machi di samba that khati ne tak che complete machi chi kanza chi machi je tak test che di do che de beken ki kesi nganazu ki genetic material chang me pa na cell di laga yago chi marwa cell di yago chi na ni cell di khora bro kali shi du do ta ngaran chi ki odi yang telomerase la di khaji tu na yang di telomere repetitive sequence maintain di do cancer di shu do productive probenzo ko ki telomere di maintain chi di lo ani odi di cell death di che yu mu do odi king di ani di cell di divide chi di do ani dine important di ke di ngaran chi antibiotics quinolones na fluoroquinolones ni khaji lana ngaran chi bugi topoisomerase chi ro topoisomerase di wodela actually do the topoisomerase di mebacha na kontu ki telomere sequence di ma kontu ki divide chi ma ka chi du ro ani wodi ki ya kana bugi the genetic material incomplete chana budi khali shi du ro wodi ya ko ki mechanism of action ki resha gene expression ne dikhalna gene expression ne dikhalna maranju ki thamati DNA ne protein chi se gora ta dela thangi central dogma no thong ne shi DNA ne protein chi se go disamba dinalo la processing yore thambu di transcription che niwa di translation ne che ra transcription da dikhala no maranju ki si DNA ne RNA chi se bodela transcription de ra ta kisi ngano tu busen ta prokaryote stage cha na ro the transcription charge the DNA and RNA switch to kola thamula ne thegi la nation RNA polymerase la de promoter sequence chikore the dene gochu la jura transcription dene gochu gore la je odi che do kola promoter sequence chikora dene kogi transcription gochu la
promoter sequence ta buta ngana su mi ki por kyo khare na sigma factor le bu na me de sigma factor la je tamani la promoter sequence de la tom tene ngana su RNA polymerase le tene RNA polymerase khora rangi di ngana su gi strengthening yo ra odi khache an dine khora di ngaju base pair di 동기 dus tu ra ani ta ngana su gi DNA da RNA ki poru le khaba khare la na ta A da T 동기 ro hin RNA na khare na U ra odi khaba yo re ta ngana su gi di TB gi me rifampin na jo ba rifampin na di khaji la na ngana su gi RNA polymerase la di lega che me ba su ta 부기 구생기 RNA polymerase le가 마치바나 가지는 코라기 DNA 네 RNA 수투마로 RNA 수모토는 프로틴 디 마토인 투마로 프로틴 마토인 투마는 셀 디컬 구생 디네고로 투마로 모두 제진 코라기 메킨 디레샴핑 기 메커니즘 액션 테데로 시샤 데네타 코기 칼리칼리 마투스 DNA 수수수수수수 두가 디 마참 샤오로 이 transcription di matsam share ta dela ya lamgani tu tabo dela row independent je dene row dependent na je row dependent na to kana last termination sequence dela legi samba row factor la je chik row factor la je le je ta di khaji lana RNA polymerase ju ba odi matyon shi ba row to je transcription di sam share je yamna row independent na khartu lana ta thama dela termination sequence de lebi samba CCCGGGGG dendre repeated sequence mangbuch lebi samba C the G di korani tomgo ro odi ngana chi RNA chi suyo di korani kan tomche ani dela tomoshi loop chi seje and dene konjo gi di kaisa di transcription di meba suyo ta ngana chi buto bucha bena ro transcription the translation nyamdo chungur kaji nana korangi bu nalo la RNA chaga juro odi mixe yuva ke to mare di transcription chacha che yuva mixe ke to marwa odi nyamdo cheje ta ngaran ju mi doji chaba ina di DNA ne RNA switch sabodi ya post transcriptional modification na je yuva khashe sto ko gore ta handa RNA form chaga di vegetation of protein suyu mare tela yang khashe yuva khashe sto ko gore post transcriptional modification no khari kari chiko na thangbo dela duin dela korangi 7 methyl guanosine capping na che methyl guanosine cap na che tu sigjar the diki lenge po dikhana na gene na ki protein synthesis che ribosome na chko ribosome no le rRNA na che wo dela ni di chajini chik smaller the larger sub the smaller subunit diki di kala oreta dene ya di protein so dene kotsu la che ya signal dojo ra ta dene kotsu la jo la odi sam methyl guanosine cap ki hub di odi ne dela tomje an dene shine kotsu do odi lenge sam methyl guanosine cap ki link capping di lenge piche dene poly A chain na di kala ta ngaran su ni ba na ra the transcription the nucleus na chune che the protein synthesis soya jora odi ma cytoplasm nucleus ki chilo cytoplasm na chune ba odi ma cytoplasm na la RNA le jora odi chera ta modification so the khala na splicing na this ma kharo la na ta ngara chu mRNA chikta yorta yene sequence sangma girwa second samagi amino acid goyobaji ditongo re la thu marwa goyobaji tentu la thu ta go mejo chaje jo hotel introns ne ba goyobadi exons chera ta splicing on lo khaji lana mana ju di intron din to ma ten jo ba hotel splicing ne ba hotel enzyme spliceosomes la je kodu ta di splicing di kisi notice ba na kisi ngagi intron di tentu sum chi ni sumi temba che dinyam to exon ni ge temba na ta ngala amino acid go protein chik che amino acid go wa amino acid sequence the mRNA ki this the dendrich go amino acid di go le che wa
DP bana amino acid denso sama din anglo ligi amino acid ta hoye go juro ori sama la sarwa la sa bikin yan na ta chungura protein defect cha la pagila ana ji protein no gyo juma ten sarwa ten ji sama yan na ta chungye ni ga dwa kana cha shina ma ji beta thalassemia la chain ni ora alpha the beta chain la che ta beta chain diki splicing no gyo ji sho bitenda the beta chain the yahu jikten thogo maro wo diki na the beta thalassemia na ji chungwa ba the dela ya concept to alternative splicing la je alternative splicing the khare dilana nanan chu ki the gene ka tone ni shama mashmi go ine protein ine ngara chi protein bumchi la tha chu di chamba the gene daga shi ki protein eating atom ji protein bumchi la tha contestant ko the diro chwa ಈ context dilana alternative splicing la di chamba the gene ji ne protein mambu ten thu do protein naga minta wa mambu ten thu do the context dilana ta te wa rumu te la te bana rumu te bana ta ngaran chu gi splicing na chum intron ma pi sha go ra ta kesi ni gi splicing chi chi sam exon ni ba di ma exon number 2 sto wa di ma te ba na exon 1 exon 3 exon 4 ta denso sumnyam do tomso denso sumnyam do tomna khara protein logash tindira yang kesi ni splicing ni ba di chibe kabla exon 3 di manyam te ba na exon 1 exon 2 exon 4 di tomje yang protein logash tinsa ta dus seje ni ngaran ju di chi do gene ji ki protein loga mong ten tu do penna cha shena ngaran ju ki immunoglobulin ne antibody se do antibodies mong bu do IgG IgA IgM IgE IgD la je ta dinde khanje ten tu ko la na splicing loga chi je ro gene di ke ji immunoglobulin tin ki yobe na ta dene exon intron din je loga ma ten je ani khanje gi di se tu ko ra ta protein loga ji ten tu ko ra what is the alternative splicing desha chiba zo di kar ra shna RRN da ti an ta di gene ngaran ji ki kaisa translation of into erisha the RRN le samba ribosomal RNA le samba di ngaran ji ki ta mRNA chima ngaran ji cytoplasm na ne sa ti samba the didi vegetan jo protein so ko ra odi sam vegetation bu the didi khali didi ki mana jo mRNA do jar didi khali ya to di la pa ve mana jo ki amino acid ki li chi do the tRNA le samba tRNA ki mana jo ki sopta di dende do ishtu ra the di khaji la na ngaran jo ki mRNA na le la ni base logo ra 어디 로체 파게로 어디 칼리 코이 로체 어디 라파베 거기 amino acid specific 지킬리도 어디 안다 genetic code 다시 디시스케니 어디네 자 tRNA 나로라 사이트 니오레 anticodon sites 다 the any amino acid binding site laje anticodon site laje samba to dd maranjugi mRNA 나로 유교기 nucleotide opposite complementary 차대도 어디기 딜로 이 데네 거기 specific amino acid 치 데네 라이보솜 나키리 또 한다 제레리데 translation 좀 칼라오나 나나지 위타 mRNA 치 마트에서 mRNA messenger RNA 디 칼레 post transcriptional motivation समा도 이 cytoplasm cell की cytoplasm नामाले the deal shisha je ngana ju gi protein ji ma tingi ro ta di khande sil na ro ta ngana jo mRNA la nucleotide logo ta dusra AUG GCA ta dusra ta di khar iterate go na protein di jo khare protein di ngana ju gi amino acid mangbu chinyam do tomche ta dus protein se shara ta amino acid di gi